mbungere anene ikurukia ripoti ya nandiko kende tumirwa lakini High Court ne riuga atiri iu isiasa gute sheria ere au nontu tekera kurukua sheria ere one tumirwe panel ere ethure commissioner tuendere Kimani Ichung'wa inywa ari mutongeria rutere rwa bara baingi mbunge nere nene na ari mutongeria rutere rwa Kenya Kwanza na chumiritie gwinya bo batukwenda kwitana mantu ja panel ici nontu bakarire ndi bentere cio igiri betikanirie uria commissioner babwirite kuthurwa na ndi abakwenda report iu ithithangu eretwa mbunge kurukwa kenda bathura na njira iu igwitikirika ntere cionthe nontu batikwenda bakaraje bakarire ndi betikanirie ontu bachoka baboebera nyabo nkuona maandamano gobokira na ndi neo mantu jo jakitite ate jakinyite ukamiti maandamano jakeja kwambia thaa hiyo te muntu ri ute muntu tinyi inya bakaja kethora IEBC kethora kiandamanairwa kwe muntu kethora kiumaira kwania thirikari tutigwire biba ijoka kethora mantu ya te tuhusu teja kuleta nkima tukaumira baba kenda tukona na uthurite kide ino bariona antu bena maruru na thirikari kwa ubokera maandamano jaja kuthithwa ja thai antu baumira kwa wingi nginya bara batena ro Azimio kwe muntu winyi imuntu Kenya Kwanza na naye haringire kura lakini kuigwa thirikari iyo muinya muno na muntu umbu nya ate support Azimio na nyambuga kura ikaringwa kaire ate mi support lakini na kuigwa thirikari ne muinyite na maruru niona no umire na ndinya bate kwenda bu na ichoke neo kamiti ici kamiti niyo inyeke watho ya gutegera mantu ja meanke gi siasa tuga meanke gi siasa turiuga atiri turiuga kwina meanka ya ward na ya constituency county itechenjua munyamwanka kana rietwa putina referendum niyo kwa IEBC itetegera tiga Kenya gukurukira referendum kiri constituency natio itiumbo chenjwa chiuma 290 iria katiba yuga icho ibwirite kwithura chi Kenya ende no inyiwe ende no ari no 290 ende no bochenjie mwanka no buge na nyako nyia butenyia chi na marungurwa 290 kana chitie gorera 290 no 290 na kinyethora ni taragwarira kura chiotaro itaragwa ire 291 nontu wa diaspora ria kura cha president chiotarwa nontu bara ba diaspora baringa irake president bara beo mende guru nara kuitharo kudithe twitwa makaringa kura ake cha president baringa atia na mitandao kana ari bakeja kura nau igitebura embassy chi dura na ira nau ura bakaringa inyate kunda baringa atende guru chionde ninde go bakethora batarite ndigoro intare iria gukaringirwa kura twitharo tukuro tetu nawe tujura inyangiri nganona ngiri nyangiri gana ngiri gana ciumeu nye tano tutiona 50 ngiri 50 tutiona twitharo tukura tukaina ndi batarage kura cha president iu ni taragwa ire constituency 291 nontu uiteje kera go constituency cha 290 ekeje kera go diaspora lakini katiba ya Kenya yuga there will be 290 constituencies in Kenya butumbo change 290 indi no bo change mwanka as long as mwanka jo jute kuma county jo iterengi jana ndio tumba kuga mwanka mara negoji kana Southimenti na Tharaka uteringithia jo kana Tharaka iteta kujukia bara be Kitui be ikuru be ikuru na kana mwingi north bateta na area lakini no buchinjie mwanka bukauga mwanka jo constituency ya Tharaka na Mara kana chuke gamba ng'ombe no buchinjie bugeta itie bunka kibutikaniritie na eu mutaratara jo jorunga mairo ya IEBC ni ouwe kali etena commissioner bara babwirite otongeria bukera na marane kinyandagani bukera na ndori marane kinyana babange bakera na nikinya bunka kibutikaniritie buri antu ninya Southimenti no buge Southimenti ndeje bwego jiet kana bo Tharaka itiumba kuringithwa nontu jo mwanka jo county lakini ndera wa Centralmenti no bo change mwanka jo Centralmenti na Northimenti no bo change Northimenti na Bori no bo change Bori na Tigania West no bo change Tigania West na Tigania East no bo change Tigania East na Gembe Central no bo change Gembe Central na Gembe South no bo change Gembe South na Gembe North no bo change lakini Tigania East na Isiolo utitongithia
no kuona Yes. ende bwitikaniritie buri antu na mutaratara juju rungamairo ya ABC na katiba ya Kenya iriuga juthithwe gatigati ka miaka 8 mwanka 12 yathira nyuma ejura jungi bwirigite kuthithia Mambara boreo. Mandu yao sipati picha. Nuntu nio miaka jungi jwathithirwe 2012 Sipati picha nonto. Mbera mtu ora were for example. Mbera mtu ora we nodimenti we yaki. Aki toto kwenye centro imenti. Alafu nakwenda kuromba kule KMP. Eu nyuma sipati picha na kingi kiria kiumbo chenjwa no kuona ja ward na ndichio mutaratara jo ijwe inyeke watho no bobongere nya ward no bachenje mwanka jo ward bokonge no bochenje mwanka jo ward no bochenje rietwa na no bochenje nyawondi no bongerwe au nande ward au niongo picha je ward no bongerwe bicha kuongera ward inko umeona au no bongerwe kila bomba ngeta muno na kila baka ngeta na wingi ikongera ward na yone meangari abo bangitira ka ward gako gakoye na leo no bogete kinya de no bongere kinya no bochenje kinya rietwa ra constituency bochenje mwanka kana rietwa kiria ke botumbo change abo teongera Kenya ikuruka 290 na kwena constituency muite gukinyia thabu rira rikwendekana o constituency itharwe na rono ntunya katiba neje ne thabu de antu bara babwirite kwithura benai itagwa population quota ni bwiri quota era babwirite okinyia kuyu muite okinyia andi chia mantu dojo abwirite otagero kimutaratara ne juriku yojo na igita na rorera reja ndia miaka 8 nuntu ethithirwe 2012 miaka 8 ethirire 2020 12 irithira 2024 izi mweri twitite jo ethatu IBC commissioner batathithwa bura tumirwa report ena ndiko kana panel rereo boka mbere mabokamba kuthithia butumirie twanya twangugi antu bathithia application bothithia shortlisting boathiria shortlisting bothithia interview boarikia interview bojokia bara bokojokia batonye ngugine batonya ngugine irio bakambiria process ya gutegera mianka thaizi kiri article 10 utumba kuthithia sheria ya katiba utiambite ikoneti antu utiambite kwaraniria na antu ko kire kiondo no mwanka bathiuruke nthiguru yonde bakigagua maoni jantu na no mweri twitite irio igita reja ni katiba ni kugita rikuthira una njire nku atukuga ndagirwe Chebukati akwirwa athithie ria BBI ugethithie constituency ciongerwe mbere kura iringwa Chebukati akwirwa ugire bo barenda gintu mwaka jumwe gutegera mantu jameankeu nontu bukamba kuthiuruka bwigwa maoni jantu bubere ora bukwendekithia bucoka kaire antu bara bakaigwa bategwiritwe bete kotini koti igite magamba jaria na bwitikaniri nande buga nande magamba jonde ja kuthira ne ariku ne aja turiko ugu tukathithia akauga process iyo nderenda mwaka jumwe ko nte kuona bakikinyia deadline ireja ni katiba na uno tugakinyira itawa constitutional crisis nontu tukurukia miaka 12 nande twagitabura antu au tiga tugeta kotini menya katiba etaugite itene no tore moi kuthithio une gita riu rejani ko nontu bara bathithagia katiba batene bu tiga bugeta kotini bukoria nande nuntu ri twagita ate aja nuntu katiba ete ariritie sasa tukathithia ate nande nuntu nio koti nio inyeke watho ya gutaura uria katiba ekuga warande antu babari na maluganio jao bakithithia katiba baluganite tukejo kinyau kumbo karau atia batai na maluganio mbere abara bateke thogania nkurukia ari nandi nya bakethro batathuganite bakona thogania jao yari jo kinyamuthia mundu uri umwithe au gati chenga mugao ichenga tanande ande umenye no monkana ndi koti no ye inye watho ya gutaura na gutaura te kuga no ore gataura koti niu andu othe witharaga kare kemenya turariria mantu agichenga inye chenga mugao akarari nye thro na ari gikamitiria jaji no ye power ati wothithagia katiba Ari katiba njanji bawa auga njanji na gite atia na taura ura kubwirite okarika ko koti ne gatwathurana na nde nuntu tukinya aure igita ri kuthira na ri thirio u tutumba kuga twachoka nyuma kairi ko kare atia kwa koti na ndi uge
panel nite ithithia kamiti iu itegere mĩanka iu inya igita rĩkũrũkĩte o ũrĩkũ ou wega nĩ atĩrĩ sheria ĩriuga atĩa gwatuĩka gwĩ gũntũ gwa kũringĩrwa kura gũkũ erũ bũkathithia bwĩtegera mĩanka ĩu na gũkũ thithua mbere mwaka juthira mwaka igita rĩrĩa bwathithia igũtigere nkũrũkie mwaka mbere kura iringwa gũntũ kũu gũkaringĩrwa kura ithurano na twĩtĩte kũu bakeja kũthithia atĩa kũu bakeja ũthithia ward bunkake bakathithia ward iu mbere mwaka jwa 2026 August ward iu ĩkaringĩrwa kura kurene cia 2027 gwatuĩka kwĩ mwanka inya jũngĩ bagachinjia jwa constituency kura iu ikathingatĩra mĩanka iu bakethĩrwa bachinjĩtie kurene cia 2027 gũgatuĩka mĩanka iu ikethĩrwa ĩgũchinjia na mũtaratara ũcio jwathira 2026 August mbere ikinya lakini gũkeja kwĩthĩrwo gũkũrũka August mĩanka iu ĩgakarwo au getĩringĩrwa kura cia 2027 ĩkaringĩrwa cia 2032 ari tatu agita yetu mbere 2027 tugite gikundi ikare we mwirene ikare gikundi andi nĩ gũkagĩtate we itara koyo ti mtu bati kurungama kantu kona kana mwirene utoe baraba bati kurungama bakoyaki itagwa negotiated democracy kuna ndi nĩ gũkagĩtate rĩu nandi nĩ rĩo mantu ja ABC na atwetere tuone ũrĩa gũgakara mantu ja twetere tuone mũno mũno rũterene rwa mbunge nĩ ũntũ wa ripoti iu enandĩko na tuone lakini mũthora ũyũ nĩ ntirĩ kathana ona ũrambona mbona ni ntikuona baba Ruto akithiria tutigarurĩte katiba ka yani tena mĩaka ĩtano lakini nandi nĩ kũmenya kĩrĩa kĩumbo tukuona ũmwe kĩrĩa kĩumbo indona au mũno lakini nandi katiba ka mĩaka tĩ mũgwĩra BBI nĩ rĩngĩ mũthondeka BBI ikethora Ruto na agacinda atĩpinga BBI na rĩma kamenya ntiko bana gĩtĩkĩ atĩ ndĩpinga BBI na ntu mara BBI yaragĩria imogera akutania ino mara maingi lakini nandi kĩrĩa kĩumbo tũma Ruto arega twĩta referendum thai antu bategwĩrĩtwo thirikari ũgeta kĩ referendum gũkũ upinzani kanya gocoka kĩrĩa antu kaĩrĩ na upinzani bwacoka kĩrĩa antu ja thai bena bakuigua thirikari kwĩnoete bakĩka bwega i disaster 2027 menya momentum ĩrĩa bakajũkĩria au kĩ referendum ĩu bagakara urona rori inamika mwingiri tweka matinde ukethirwo nyokethirwo ukari nyuma ubangite o mikuruka bone kijaka mwingirito lekanane wa mikurukira kibadine gĩkitia nuntu mwingirite rejora ingirita nani jaba bagatera momentum aja ki referendum na bachokia kire antu bagwatera antu au bate barekia bageta abo mwaka 2027 kwa Ruto no arege mono referendum ithithwa thaici nuntu atenda kintu kiumbo muchokia kire antu thaici antu bena maruru athika antu batio mwenda nyume president wa Namibia gukwa antu bakiuga RIP ki antu ba Namibia Kenya na baba rauga remember so road na kuhoro lirio ngi murumo kuga turikana na nuiji kurikana sheria Kenya tukeja kurikana imurungu u arikana Namibia gacagua no tuika president ungi amwira ndiuga murungu aturikana zaire teremo aturikana zaire aturikana zaire antu kwe bate kwĩrĩtwe nima gatwĩte kĩrĩ